Dragi učenici, dragi đaci petaci, dobar dan, pomaže Bog i Hristos vaskrse. Moje ime je Vukašin Cvetojević, ja sam veroučitelj u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru i medicinskoj školi Osijek. Dobrodošli u video lekciju za pravoslavnu veronauku, za 5. razred. Često ste, pretpostavljam, čuli izreke, rečenice, takva mu je bila sudbina. Od svoje sudbine niko ne može da pobegne, niko ne zna kakva mu je sudbina, niko ne zna kakva ga sudbina čeka ili pa nemam ja čarobnu kuglu da znam šta će sutra da se desi. A naravno, svakoga od nas zanima budućnost, zanima šta će se to sutra desiti, zanima nas da li je ta odluka koju donosimo dobra odluka, da li će nas odvesti na pravi put ili ćemo skrenuti sa pravog puta, da li ćemo odlučiti dobro ili loše. Šta je zapravo ono što je dobro za nas? Koja bi odluka bila dobra za nas? Naravno, znamo šta je danas. Znamo šta nam se danas dešava. A ono što nas zanima, šta se pitamo, jeste šta će biti sutra. I kao što sam već rekao, mnogi ljudi teže i žele da znaju budućnost. Ili žele da znaju zašto se nešto desilo, baš tako kako se desilo. Ili zašto se nije desilo drugačije. Ili zašto se baš meni, ono što se često pitamo, zašto se baš meni to i tako dešava. I naravno pita se, ako nešto očekujemo, ako nešto čekamo, kada će to nešto da se desi? Ako očekujete od vaših roditelja nekakav obećani poklon, vi se pitate svaki dan kada će doći. A mi hrišćani pitamo se i naše glavno pitanje od početka, jer Gospod kad je bio ovdje sa nama, kada se vaznuo na nebo, rekao je da će doći ponovo. I kada dođe u svojoj slavi, nastupit će Carstvo nebesko. I mi se pitamo kada će doći to. I treba da budemo uvijek spremni za dolazak Hristov. Treba da uvijek budemo spremni i da se trudimo da naše odluke budu na tom dobrom putu, da naše odluke budu na putu zajednice sa Bogom. Rekao sam već na početku da svi mi želimo da znamo svoju budućnost. I često, vidjeli ste to na filmovima ili u crtanim filmovima ili negdje, a pomenuli smo već tu čarobnu kuglu, ljudi odlaze kod nekakvih vidovnjaka, proroka, ili ovo je češće što možete vidjeti kod nas ovdje, gledanje u šolju, kada ljudi pokušavaju da saznaju šta ih to čeka danas sutra, šta im donosi budućnost koja im je naizgled nepoznata i neizvesna. To su naravno neke stvari koje spadaju u nekako predviđanje. Ne bi dolazim sada da detaljišem mnogo o tome, nego bih htio da prebacim se na sljedeću stvar, a to je također nešto što svakodnevno vidimo i siguran sam da vidite više puta na dan, a to je nekakvo predviđanje koje nije tako, na osnovu čarobne kugle ili nekakve šolje ili ne znam, nekakve već drugi stvari, nego na osnovu nauke koja se zove meteorologija. Svi ste vidjeli neku od ovih slika, naravno, da na svakim vestima imamo vremensku prognozu. I na osnovu toga možemo da planiramo svoj sutrašnji dan. Recimo, ljudi koji se bave poljoprivredom znaju da li će sutra padati kiša pa da mogu da planiraju da li će ići na svoja polja da rade ili će taj dan uzeti za nešto drugo. Naravno, kažem, i ta predviđanja vremenske prognoze ne zasnivaju se samo na ideji nekakvog prognozera, odnosno meteorologa, nego se zasniva na nekim naučnim činjenicama, na praćenju, satelitskom praćenju kretanja zemlje, odnosno oblaka oko nje, promjenama u zemljenoj atmosferi, tako da možemo da znamo kako će recimo danas ili sutra ili narednih 7 do 10 dana biti vreme, kao što vidimo na ovim slikama. Ali, ono što nas danas zanima, ono o čemu ćemo mi danas da govorimo, jesu ljudi koji su u svoje vreme govorili o događajima koji će se desiti u budućnosti. A to su starozavetni proroci. Starozavetni proroci su bili ljudi koji su govorili svom narodu ono što Bog želi da im kaže. Oni su bili od Boga izabrani da svedoče
veru, da svedoče dobra djela, da govore o tome ispravnom putu prema Bogu. Reč prorok potiče dolazi od jevrejskog naziva navi, što znači onaj koji najavljuje ili govori, onaj koji je pozvan. Što iz samog, kao što vidite iz ove reči navi, vidimo koja je bila njihova služba. Oni su bili, kažem, od Boga pozvani da govore u nečije ime, ili na grčkom se kaže profitis, onaj koji govori u nečije ime. U ovom slučaju, ponovit ću, starozavjetni proroci govorili su u ime Božije. Njihov život bio je skroman. Oni se nisu razmetali bogatstvom, često i nisu bili bogati, nisu živjeli u velikim kućama, velelepnim, raskošnim. Živjeli su skromno i često su živjeli, ne često, nego zapravo uvijek su živjeli u skladu s onim što su govorili. I za razliku od ovih, nazovimo ih proroka koje smo pomenuli na početku, koji stiču za sebe, koji stiču sebi bogatstvo koristeći naše, odnosno ljudske želje da znaju budućnost, oni nisu govorili, proroci starozavjetni nisu govorili zbog svog interesa, nego su govorili isključivo za interes naroda, da bi narod napredovao i da bi im bilo dobro. Jer u istoriji Staroga Zaveta, a i do danas je tako, kada je volja naroda i život naroda u skladu sa voljom Božjom, onda narod napreduje. A glavna ideja, glavna misao i glavni smisao života i starozavjetnih proroka i glavna poruka njihova bila jeste dolazak Mesije, odnosno Spasitelja, odnosno Hrista. Oni su bili, da tako kažemo, usta Božja. Dakle, govorili su, kao što sam već rekao, volju Božju. Proročka služba počinje davno. Počinje sa Mojsijem koji je govorio, koji je, kao što znate, izveo jevrejski narod iz egipatskog ropstva. Ono što je bila teškoća i za Mojsija, a i za proroke svakog vremena, jeste da su često bili neshvaćeni, da su često bili i osuđivani, pa neki čak i ubijeni. A znate zašto je to? Sjetit ćete se i sami, razmislit ćete o tome da vam nije baš prijatno kad vas roditelji kritikuju. Kada vam kažu da nešto niste dobro uradili, pa onda se malo ljutimo na njih. Tako, proroci su govorili o gresima naroda, o nekim stvarima koje je narod loše činio i zbog toga nisu bili baš jako popularni. Ali, uprkos tome, svi su bili veoma cijenjeni, jer i svi carevi su uz sebe imali proroke. Proroci se pojavljaju, prvi prorok koji je pomazao cara jeste bio prorok Samuilo, koji je, vjerojatno se sjećate toga, pomazao prvoga cara koji se zvao Saul. I carevi su, kao što sam rekao, uvijek imali u sebe proroke, baš zbog toga da bi imali nekoga ko će im svedočiti volju Božju, da se ne bi malo poneli u toj svojoj slavi, jer kada ste car, kada imate sve, kada imate svu moć, lako čovjek može da se malo zanese pa da skrene sa pravog puta. I onda su proroci imali tu i dozvolu da kažu caru ono što niko drugi nije mogao da kaže. A zapravo to jeste bio njihov posao. I ti proroci koji su bili od 11. do 8. veka nisu zapisivali svoja viđenja, svoje reči, nego tek početkom 8. veka, naravno govorimo o vremenu pre Hrista, govorimo o Starom Zavetu, a vi znate da je Stari Zavet vreme pre Hrista, a Novi Zavet je vreme od dolaska Hristovog na zemlju pa do danas. Dakle, do 8. veka proroci nisu zapisivali svoja viđenja i svoje učenje, nego tek, kažemo, od 8. veka. Tako da ti proroci se nazivaju proroci pisci, a njihove zapisane knjige nalaze se u, kao što smo rekli, Svetom pismu Starog Zaveta. Tih knjiga ima 17, iako proroka koji su navedeni tamo ima 16, ali prorok Jeremija napisao je 2 knjige, tako da imamo 17 knjiga ukupno proročkih knjiga Starog Zaveta. Starozavetni proroci i njihove knjige dele se na velike i na male proroke.
Ne zbog toga što su ovi veliki bili veliki rastom, ne zbog toga što su bili veliki i popularniji od ovih malih, nego jednostavno zbog toga što su njihove knjige malo obimnije i njihove reči su možda, njihova viđenja su možda malo značajnija, mada nijedan prorok nije manje značajan zapravo od drugog. Tih 4 velika proroka su Isaija, Jeremija, Jezekilj i Danilo. I kao što sam rekao, prorok Jeremija ima 2 knjige, a to je još jedna knjiga koja se zove Plač Jeremijin. Imamo 12 malih proroka, to su Osija, Joel, Amos, Avdija, Jona, Mihej, Naum, Avakum, Sofonija, Agej, Zaharija i Malahija. Vi naravno ne morate da znate sad, da ih pobrojite sve napamet, to i nije ni bitno, nego kao što znate na svim časovima vjeronauke, nije bitno da mi samo navedemo nekakve podatke, nego da je suština onoga šta zapravo, koju poruku nosimo. I ono što nas zanima, a to ćemo u narednim časovima i vidjeti, vidjet ćete vi sa vašim vjeroučiteljima, jeste suština poruke koju su proroci donosili. E sad, kao što ni mi svi nismo isti, kao što ni jedan život nije isti i doživljaji nisu isti, tako ni proroci nisu na isti način dobijali svoja viđenja i otkrivenja od Boga. To je najčešće bilo na 3 načina. Neki su proroci dobijali svoje viđenja u snovima, kao recimo što je prorok Danilo. Imao svoje viđenje jer mu se Bog javio u snovima. Imali su nekakva viđenja, nekakve kao, rekli bismo, ekstaze, kada su u nekim stanjima bili kao iznad sebe, izvan svoje svesti. Imali su ta viđenja kada im se Bog javio, jer zapravo svaki naš susret sa Bogom je neki nadprirodan susret. I za nas jako značajan. I ono što vjerojatno znate, kako se Bog javio Mojsiju, javio mu se iz one kupine koja gorjane sagoreva i to je bilo direktno obraćanje Boga Mojsiju kada mu je rekao ti si izabran da izvedeš moj narod iz Egipta. Isto tako se Bog javio i proroku Samuilu. I da ne bismo sada ostali samo na priči, da ne bismo sada ostali na svemu tome, ja često volim, a vjerujem da volite i vi, malo da se poigramo, zaigramo, pa ću samo moliti sada mog vama nevidljivog prijatelja s druge strane kamere da klikne ovaj link i da odigramo jednu malu igricu, a vi recimo, ako ste raspoloženi, a pretpostavljam da jeste i nadam se da jeste, možete rješenja ovoga kviza, možete vi naravno da odigrate na ovom linku, pauzirate video, uzmete link, odigrate i rješenja sa ovog kviza, možete pisati ime kako želite, rješenja sa ovog kviza možete da zapišete u svesku da vam ostane nekakav pisani trag. Da ne budemo samo proroci koji su govorili, nego da budemo i ovi proroci koji su nešto zapisali, odnosno da mi zapišemo nešto o prorocima. Pa zaigrajmo. Dakle, naš zadatak je ovdje da dopunimo rečenice. Starozavetni, o kome smo govorili danas? O prorocima, tako je. Starozavetni proroci bili su od Boga izabrani da kome svedoče volju Božju? Da kome svedoče? Narodu. Tako je, pa ćemo reći narodu svedoče. Šta su svedočili? Volju Božju, jer su bili od Boga pozvani. Tako je. Rekli smo, sa kim počinje proročka služba? Ko je bio prvi pozvani prorok? Koga je Bog pozvao? Tako je, nevidljivi prijatelju, to je bio Mojsije. Nisu zapisivali svoje viđenja do kojeg veka? Rekli smo da su proroci od 11. veka govorili, od Mojsija, a zapisuju svoje viđenja od 8. veka, tako je. Rekli smo, proroci su bili u kojem delu Svetog pisma? U Starom ili Novom zavetu? Tako je, u Starom zavetu imamo, koliko smo rekli? 17, 12 ili 4? 17 proročkih knjiga. Rekli smo se proroci dele na velike i male i rekli smo da imamo koliko? 4 velika, tako, pa ćemo to pomeriti tu. I ostaje nam da imamo 12 malih proroka, pa ćemo taj odgovor poslati da provjerimo i vidjet ćemo da smo sve tačno riješili, da smo odgovorili na sva pitanja. Ovo bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i s Bogom.